chibai ule voin hi August ni somni sangni le somni pakhat zirtom ni ania ni zan khan awat voin hi lai lo dong to tu film star phui phui pa u cho cho win u mau u tia ko kum somnga pakwami chu covid wangin pan lai hospital a borala film star phui phui hi thunei na ponglak dodal no kong zo atel thina wangin man theina arrest warrant chuazinga tela tuna hian mun hlataka abiruk mek wangin apa ruang hi au nau nu model wam mo swei in damdo in panin aboi pui ti hriat ani general min aw hlayan nimin pia han thut khom na caretaker government in kumthum chung ram kan op thei chuan Singapore ram aya changkangin kasiamanga chung ko tinte kar pakhat theu kan pe bokang ati tharuk chung ram an op to chunga covid an control thei lo dana le mani in hai vur na tur ngot azon thina wang hian athu soi hian mi puite nui ati za hle a ek ai ma lo chuan athu soi hi kan oi lawang an lo ti ve bok ani NUG Sarkarin radio program asiam dona wangin firfiak suamhang army ten renguna radio zuarte chu anman sakti hriat ani military council dictatorship daulen na aboralta meithila a polko zirlai mauyai mo thun chu mitchina basic education students union MBESU 10 zara chibayan book thu nimin August ni sompakua khan thu chuan siamani mipui lamading Myanmar selected football team a goalkeeper Pisian Angchuan Japan rama dan ang thlapa chen phalna permit anei felta kanlom puye voin sun khan mun himlama khosamek chin zona thlak zinga CDM zom police ten NUG sarkar chau an pom thu le military council an pom lo thu lekha phek kengin antar lang ani voin chu sipai tlan chuak an pung zel ti thu Edward CL moya thu zia khilo ngai thla ila kan sia theu angin CDF minda thu chua tu po ral thuam pham kim ne na ron in pe chu cheng noi somnga pek an ni anga in hum himna an du chuan ramdanga po him taka kaltir an ni ang ti chuan ei tur le thalo po nei ngai to lo min ang hle sipai teril ru alo la hle ti a hriat ta hle min da CDF lama po in pe anom ve zel ti hriat ani NUG chuan mi puilam ron zom tu CDM sipai te chu hum himna thatak an pek thu le CDM alut te chin siana kot an pek thu le la chuak thai si lo mi puilam tang pre CDM sipai te po aru ka kot pek an ni tur thu an pon le chuan rampum sipai malak ati khaina sa hle ti a hriat thai August ni som pasari khan sipai duty le raldo in dei to lo wangin Magwe division huam chung teyet pin khopuya sipai ral thuam siamna industry a thok sipai then khachu ral matong tura tirzinga antela sagai mandale le chin state an sipai puite an ti hnem ema wangin an zom lo hle ani heng ral thuam siam lama thok sipai te hi raldo ngai lo le raldo po thiam lo an nia sipai in dei tak lo wangin hetianga ahmatonga tir an ni hi ngai thiam lovin duty turan tir mi somthum zinga sompanga aya tlem lo chu an ral thuam man tur an pek zan chi a an tlan chuak ve ngal ani chutiang deuh chuan thawelama sipai te po mi somni pangalai an ral thuam pham kim nen an lo tlan chuak ve boka heng sipai tlan chuak te chungchang hi military council te chuan an phana sale a thudik lawani ti in an tang ve hle ma se sipai tlan chuak mel hriat te le an bul hnaya cheng hrechiang tu te chuan thudik ngai ani tian soi ve boka nimin pialok po khan military council dawlet tupol PDF noi chimit tura thok chuak sipai te backup tura an tir chuale sipai somthum lai mai chu an chin hriat lovin an ral thuam nen an bo le mak kong an bo ti donila ani thei box si lo tu ten emo an ru ti donila ral thuam an keng ve box si amak ani August ni sompakua kheten media tarlan dan chuan NUG sarkarin CDM sipai te chu hum himna thatak le ei tur an pek thei don phot chuan sipai zanga CDM lut tur lis an omsa ani ti thu an tar langa NUG le PDF te chuan chung CDM sipai te chu ei le in mai ba ka ram chunga him lo nia an hria chuan US Australia Japan le ram dang danga an thon thei thu an puang ve boka kan sa chau anga NUG acting president chuan D-Day rampum indawni tur soihowa confirm ani tur thu apuang kha nia kha thu puan atang khan amal mal ni to lovin apol polin anon tlan chuak tanta ani tuna athu dang zia lo ngai thale ila tahan kalimyo PDF te din mun kale tahan PDF silai mu leina tur budget thar
we donate to kale tahan pdf chuan mipui terin chan chungin mipui sipaitan silai mu sangkha jani somnga emo sangkha le zathum tal lei thei bei sein budget thar aduanga chumi atana sumtling khom to za chu Myanmar chian noi somni panga singa le zanga ani sumlama mo zat mabak hi noi somsari singli le zanga ani heng silai mu leina na lut hi di dei atan bi karwa man ania chumi ma chuan noi za hi kan mu man kher angem ti hi zona lian tak ani silai mu budget kan duan hian mipui har sanna kan hrenga chu wangin hei aya sang siam kan ngam lo ani mipui ril ru ania donation alu that chuan noi za po kan pel thaya alut lam ero tamlua om lo ti kan thawin karing kan thil nei zinga alova kan om thailo chu silai mu a chantir thei rang ania tunari chuan silai mu mamo na hi asang hle ani ole hrejiang du tan le donate du tan description a we donate to kale tahan pdf link da ani e tahan kalimyo le a chevel chanchin lo ngai thla ila tukin august ni somni sangni le somni pakhathian tahan bazar chung le kongkam chevel dor an hong nuala mi an thanem hle mas walo an tam sota alun wanglai jingdar le chan vevel khan an in nek lui lui ti thei ani lapeto na pian cho phun khat cheng sang khale zani pau si chang pakhat cheng za apple tuichi bu khat cheng sanga basana vokcho tan tel lian cheng zanga fangma ban rek tiat pani cheng zanga vaimim den sa no khat cheng zanga ai eng no khat cheng zanga man ani thu riat ani tahan presbyterian koshan enkol mek akape hospitala covid-19 positive enkol thai ania room sanada ani in an ngai sakhle ti riat ani tahan kholal administrator office alaruak renga akota bike service anom deu renga mi pakhat phurman tahan tu tiau cheng noi khat le sing ni tahan tu tamu cheng sing sari tahan tu le panchong cheng sang thum ani thu riat ani tahan atanga chimlam na chaung chho ha khale atanga chin state webula khwa thlengin sipaile pdf tenen anin muthiam lo zeu zewa tua chung mi puiten du angin pon an chuangam lo thu riat ani mindata firfiak military council ten chenna inkar sia in sumle bungruate anruk saka bike thanem tak an halsak chin state mindat township chunga thongkeng khuwa august ni sompariat khan firfiak military council ten lai pui an kapa khomi puite tlan sian nuwa khuwa lutin tual chung mi te chenna inkar sia in sumle bungruate anruk saka bungrua then khat anti chia sakti ria tani chu mai ba ka firfiak military council te chuan mindat marlama in sompali vel omna teyet kong khuwa po lai pui an kapa bike paruk an hal che sakbok ti riat ani KNDO tenena in kana a military council tele an lamtang BGF 10 mani pol te haya in kap tonin mi somni pathum ayatlem lo thi Karen National Union KNU Brigade 5 control area chungalut firfiak military council te an hnuai om BGF sipai tele KNDO te chu nimin august ni sompakua zan khan anin kapa military council sipai tele BGF 10 mani le mani RPG a in kap tonin mi somni pathum ayatlem lo an thi thu KNDO te hne atanga riat ani KNDO pola mi pakhat soidan chuan ni zana in kana chuan military council sipai battalion commander telin mi somni pathum chuang an thi BGF le military council 10 mani pol te hein anin kap tona chu hmuna chuan ruang te chu alet remrum mai ti in a soi firfiak military council 10 KNU brigade 5 area chunga lutin august ni sompali atanga ni sompasari thleng KNLA tenen anin kapa military council sipailam mi pariat an lo thi to bok ani military council thu athilti PNO PNA chu pain thalai pol sompakhatin na takim dem ramri pela mani kuang lo nor ti chuan lama military council sipai tenen tangruala PDF KNDF te beitu PNO PNA pol chu pain thalai pol sompakhatin thu chua in tom siamin nataka andem thu august ni sompriat khan antar lang ani Palai National Organization Palai National Army PNO PNA 10 military council sipai tan rol puya anthil ti hi paai mi pui zongjong nen engma in kung kaina omlo PNO PNA hian sipai thuneina paithatura mi pui tanen tan rol turani lain sipai dolovin mi pui veng him tu pol PDF
KNDF te chu ramri pela kalti in military council sipaite nena an lo dole ta zok hi kandem takzet ani ti in thu chu antar langa chutiang bokin pa ain thalai ten kong chi sang sanga sipai thuneina kaltlong zel turan tanpui hi kando dal takzeta kando dal zel dona federal democracy system atana dautu engnam pol le mi po ni se thopui zel an tum thu pa ain thalai pol som pakhat chuan thu chua in tom an siamani Nepiro Defense Weapon Industry number 4 a sipaite an beidon thu People Soldiers a tarlan ani Nepiro a Defense Weapon Industry number 4 a sipaite chu COVID sikai chunga tiluina an na thotir an la ni reng wangin an beidong hle ti thu Military Council sipaite chanchin hai lang thin People Soldiers Social Pay chuan atar lang ani Second General Zomin Thun chu tunma in Defense Ral thuam lam siamna how to ber.tu ni na chelin na alo thok to a ma se rampon lama ral thuam hral chuana a alo in nam noya wangin achungami ten an sema chumi nuwa ani na tanga atlak nuwa Nepiro Defense Weapon Industry a Acting Industrial Manager ni na achelle ani tuna covid silwar lai le third wave laya sipaite tiluina a office kaltir na thotir le engma mo phurna lak saklawa akai soina chu annoya sipaiten an kham takzet thu an soitan ti siat ani chu ba ka ani chuan sarkar budget mangalai ral thuam tele raw material te chu diklau takin a khoi chingpena sipai administrative department a colonel chocholin le commanding captain telin admin lam how tu te thenga an noya sipaite chantur pelawa an reson an lak hek sakbok ti siat ania covid hun laya space staff te chu pon chhuwa khapni ma se an ni lal ho deuh chu mani kar le sipai motora pon chuakin an intilim thina sipai hmuna kharkhip sipai lubok le an chungte covid sikai zale somnga omto ma se cholovin thakha chuang an na an la thokreng ani Defense Weapon Industry a officer te chu sipai omna hmuna covid si in kaidarna tam hle ma se ral thuam siam chu atlem lo tur le PDF te bei hlawa omin security laktir na chi an thoka ral thuam siam chuana raw material te chu sarkar sumalei ni ma se Defense Weapon Industry a officer te tan chau eiruk na mai ani thu sipai hmuna om sipai pakhat chuan People Soldiers social media a report a pe ani Dictator system azung chopa phoi chuak tura mi puite nena tang ho turin KNDF in som terrorist sipai thunaina azung chopa phoi chuak tura mi puite nena tang rual zel turin karen ni National Defense Force KNDF chuan mi zongjong asoma mi puite nena tang rual du sipai te tan an sahimna a mo phurna an lak tur thu le mi puite tan puina an don chu lomana pek an ni tur thu KNDF chuan thu chu an siam boka Myanmar ram chung boina le indona zongjonga general tele an how tu ten an ham thatna chi ahum him turin an hnoya sipaite nunna thisen le thlantui ta chu an hmangral thina chu wangin mi puite lama tang tur mi puite sipai ni turin KNDF chuan asomani firfiang military council in diklau taka thunaina alak thloruk chungin mi puite nen tang ruala CDM zom sipai sangkhale zanga vel an omto thu CDM captain pakhat hne na tanga siat ani D-Day aron thleng hnai heng hi lo in ring ro u ti thu hi lo ngai thla ila covid third wave a kan lo inven lok angin engtin nge kan lo inven lok angle ni khata kan sum mu hian mai hol ip khat emo bu fai no khat emo bu fai tlem tal kan in khol lok emle du sak lo na tong kam chak chuak kan isan lo ke hian sumlak luna pakhat ma ka nei lo na hi tharuk ania tlem in ka in khol ker kera covid 19 inven nan kuta sanitizer ka mang thina ka hliam kan in ba ma in chul thai ani silo in dona a hian covid 19 ven nana mas wo ang a thailo D-Day a hian khopui sangsanga in kana chu chuan military council ten ti chiat tur chili an nei thaya power supply omlo ta se mombati kan nei lokem mai hol thukle mai tal kan nei kim lokem kolpe khonwar torchlight po radio inayem internet khar dita se phone kan man thailo huna engtin nge kan in buat sai lokang in kalpona communication an har sa to anga third wave tan tanpui tu polte anun kal thei to don silo tanpui tu polten an chung kwa bak an en kol thei don silo chu ba ka tuiman tur an dang chat thaya khote a chuan tui chun chuale tui na pu ta om thaya khopuya chuan tui thiang hlim man tur in buat sailo ka tul dona
liam tur le dam lo om palta se tui in tur le dam doi ei tur le chul tur kan in buat sei lok to em third wave hun lai po khan sum nei lo wangin kan in lei khol theilawa cheng za sari man kha cheng sang sari in kan leya chu po chu lei tur om mu mal lo rikrum thil thleng don ta se tlan se kher lo po in om don ta ila sum le pa ya kan in khol sa em le chaw ro lei khol tam lovin chuan cham huna ei tur rei dei chi bu fai le pe te lei khol sa ang che tu na ri chuan kayin chimlam chin state le sagain lama tlan sia mi puite hian tlangkar thlai na phua chop an ring meka chu po chu ti chiat tur chili zinga ala tel zui heng thil hi kan omna khua le veng chunga an thleng mai theya kan chen na ina po alo thleng lawang ti tu man chiang takin kan soi theilo a thleng tak ngial ani chuan covid 19 third wave anga mas vua bazar thei ang ani don lo chu wangin mi pui kan tlom chuan revolution atlom ti na ania fima kan mu thin angin atan pui du te mi hoi sen panga an thiang chu ni lo se mani inven na manga revolution bai hian thatna tamzo kani miaw township military council ruat kholal le venglal te an tlan chia Sagain district miaw township sipai thunai na thlop tu kholal te chu an chung kwa tha hlo wangin an in le lo tlan sanin mundanga an ombo vek ti siat ani kholal pakhat chuan military council administrator tamjok chu an tlan sevek to heng ho tlan chiat po ahun to reng ani thunai na chi an at chila mi pui du lo puzon le pa ang vanei chak tlat chu tha an ni mayang then kha chuan ban na le khan thelu ta mi pui lama an tanga then kha chu an puzon te du zong angin thil an lati zel ti in a soi miaw township chunga administrator ti hlum tok pali anom to a tuna tan sia te chu kin khuwa nabat khuwa le khochung tawngyata venglal ten nia miaw township a hian administrator te then fai chungchanga mi pui te phatsanin CRPH NUG le PDF te lo be popin military council ne na report an lo pek thin wang ani ti in dalan thian fai pola tel pakhat chuan asoi ani Phakan Myaoma police station surveillance officer pakhat ka hlum ani Phakan Myaoma police station surveillance police officer pakhat chu nimin August ni sompakua tlailam daranga vel khan mingsiat lo pol pakhatin silain an ka phlum ti longkhin khomi te hna tanga siat ani tol chung mi pakhat chuan silain voinga vel an ka pa damdo in po thlen pui man ani lo kong laka athi je kong lama surveillance police officer an ti in a soi police officer kalhum tak chu Phakan Myaoma police station police winmin ni in je kong veng surveillance officer ani bok thu khotlang upaten an soya he in kana thlen nu hian sipaile police lamin veng chung dapin kong tam tak andang chat deuh vek ni in an soibok zuni somthum zan po khan Phakan kalna leibul longkhin kholom police station officer telin police pathum chu an silai pathum le tol cher bom nen KIA 10 an man ti siat ani Tanse township kanthunma khobula tleirol pakhat tha ani Sagain region Tanse township kanthuma che kan kho inzom na konga wa in August ni somni jinglam khan tleirol pakhat chu angonga chema zeina hnu ma oma athi thu tual chungmi tenhe na tanga siat ani thita chu kanthuma khua kumsomni pasari mi kuzu waya ni in ni zan lama politics le mimal thila inti boina nain an that ani arin om thu tual chungmi ten an soya tual chungmi pakhat chuan he tleirol hi kan kom thin ania zu a in thin ti bak chu politics lama po akal lo tuna chuan politics lam ai ma in mimal in huan na awanga tha ani arin omjok ti in a soi Tanse township chunga tual that tu siat lo in thana then khat alo omnual to a dalan then fai ani chuan TPC le CDM support team 10 an puangzar ngal zel thin ani ti in tual chungmi ten an soi ani rengun insai tangtu konga general administrative office clerk ni thoya lua silaya voihni ka ani rengun insai township tangtu kongwenga GA office clerk ni thwe chu nizan daruk vel khan alua silaya voihni ka ni in amuna athingal ti siat ani anha thok holam sai gula tlan lai chu konglaka tu tenge ti siat lo mithen khatin an lo ka pa athi ngal thu tual chungmi tan an soi GA office clerk ni thwe hi veng chunga sipai thunai na do dala kong zona tel thalai te chanchin chu sipai te silina man tira
dalan ru kol pakhat ani thu veng chung mi ten an soibok ani chau se ye pichi khuwa piuso thia pol hroi tu ni an soi sa hlum ani chau se ye pichi khuwa thlan mol bula nimin ogas ni som pakua zandar som pani vel khan piuso thia pol hroi tu ni an soi emin mountia ko somo je chu chema sa hlum ani thu tual chung mi ten hen atanga riat ani he piuso thi pola hroi tu ni an soi hi ye pichi khothen oma khu ate fir fiak military council ten training an pek na a kai hroi tu ni in chu training na hmuna tanga alo holam chu an kho bul thlan mol bula chemin an lo sa hlum thu tual chung mi ten an soi ani yin ma pin police station a police sergeant pakhat chu rangkachak le ral thuam nen tlan bo second region yin ma pin district yin ma pin khuwa mioma police station a police sergeant pakhat chu asilai ken lai pakhat le civil mi te laka an mansak rangkachak te la chuakin voin khan atlan bo ti department lama report om thu riat ani ming tarlan lo yin ma pin district police officer duty police pakhat chuan tlan bo ta police chu police sergeant rang nei ania arwalin silai pakhat le rangkachak man zongjong ba ka poisa te po abo vek ani ti in asoi yin ma pin district police te hian July ni som khan mungyua kanggo kale kong puya motor pakhat phardingin an check na a rangkachak tlon za somni panga rangkachak tho buk som pani le achan ve poisa noi zali som kwa mu in an man saka evidence atana da that vek ni ma se voina chung zongjong chu sergeant rangkai police pakhatin atlan bo pui vek ti siat ani yin ma pin district pdf pola mi pakhat soidan chuan tukin jing dar thumvel khan aral thuam ken lai silai nen township police station atangin arun tlan chuak ti in asoya police sergeant mountain tia ko uzo win menan cdm azom wangle ral thuam atlan chu puya wangin military council sipai tele police ten anu le pa te anman ti siat ani tual chung mi pakhat soidan chuan voin chonudar khat vel khan police motor pakhat le private carin police somvel khuwa an run luta tu hne na nge anon kalti atira chuan kan threlok lo anhuwa police sergeant nu le pa anon manti kan hrechawa an in an check vek ba ka an bung ruate an ti che sak vek ti in asoi anu le pa umia le le do the yi te hian an fapa in cdm azom thu hi an la threlawa apa hi adam lo mek boka anu puile fanu no pang pani te ro chu police station chunga an la cheng mek ti riat ani khetet media in soidan chuan yin ma pin township police station a police sergeant chu voin chonu dar thum khan mun him lama om to a rangachak buk ni le cheng noi zali somkua ba ka ral thom le silai mu za somni atlan chua pui ni in asoi ani ye za chu pdf te kem military council sipai thanem takten lu chilin pdf te in sa sengman ye za chu mi pui veng him tu pol pdf te kem chu fir fiak military council sipai zavelin nimin okas ni som pakua jingda rukle achan vevel khan lu chilin pdf te anin sa sengman awangin tuma thi le hliam anom lo ti siat ani ye za chu pdf te chuan ye za chu township in ka hun tur ala thlen lo wangle nug sarkarin indo apon hun tur an ha zok awangin kem an chu san thu chu an siama pdf ten an chu san tak kem om generator te bike te silai te reson te chu fir fiak military council ten an lak sak ba ka an kem chu an hal sak bok ti riat ani Mizorama Myanmar raltlan le khazir thai za somsari chuang om Myanmar ram chung boiwanga Mizoram state lama haraltlan Myanmar mi te jinga no pang za somsari chuang chu Mizoram state sarkar sikula lekha anzir chunjom thai thu riat ani Mizoram state sarkarin COVID-19 in kaidar tlem na mun then khata sikul hon phal sakle ani angin Champhai district lama Myanmar raltlan no pangza somsari pariate chu sarkar sikula lekha anzir chunjom thaiti Zonet news chuan atar langa Zonet news tarlan danin Indo Myanmar ramri Champhai district tuipuiral khojinga pakhat farkon khuwa raltlan zirlai no pangza sompali zolai khuwa somthum pathum waphai khuwa somni pakua le saikhum phai khuwa pahni anom thu riat ani hemi chungchanga Champhai district education department a pulatan puya chuan raltlan ten le khazir zom an duani chuan samagra shiksha hnuaya zirlai bu a thlona don thei tura ruahman ani thu le zirna education hi
mitin chanpual pakhat ani angin ral tlante zinga sikul lut du an omani chuan kan hnar don lo ti in a soi Champhai district tuipui ral OMA chairman pu MC laram eng apon Myanmar ram atanga Mizoram state aron tlan lut du tam tak an loma ma se tun din hmuna chuan refugee camp pa an len to lo wangin kan la dong song theilowa tuipui ral lama hian ral tlan mi sangkha zali somnga chuang an omani ti in asoi Mizoram state sarkar chuan ral tlan te chu zirna lama tanpuin an pek ba ka kongsang sanga chomdon la pek an tum meka tun hnaya po Champhai le Aizawl district lama ral tlan engemaza chu COVID-19 vaccine apeto boka ral tlan ni kherlo Mizoram om ID nei lo Myanmar mi te po vaccine pek atum thu hriat ani bok Aumbali lottery manfute sum akimin kan pe ang sipaiten anti Aumbali lottery manfu reng chu an manfu zat sum kan pekim vekang ti in Military Council Ministry of Project and Finance nuai Ministry of Revenue chuan August ni somparia zan khan apuang Military Council ten sarkar na anlak nu hian Myanmar ram chunga Aumbali lottery hral chungchanga atlahniam hlea chiat noi singkhale sanga le chiat noi sanga manfu te po akim biaya pedu lovin pek chin annaya chiat noi zanga manfu te ro chu an pekim loisi ani tun thathara September ni khat atang hian atum somthumna Aumbali lottery hontan ani le dona 70% semchua tum ani hetaman fu an chuan an man fu angjat sum akimin kan pe ang ti in an puang Military Council ten sarkar na anlak nu hian tumhni zet Aumbali achuak lawa mei thla a Aumbali hontan ani khan chiat noi sanga thleng chau an pethaya dan lova sarkar na ponglak Military Council te hian mipui tam tak manin an thata sumle pai manga mipui te an ti boya wangin Aumbali leipo an tlem pha ani mipui tang rual sarkar NUG ruam manna angin August ni sompariat khan minute sompanga chungin aunlan luenchi noi uthi lottery singa an thalmana aunlan luenchi noi uthi lottery hi August ni sompanga khan zortan ania nimin pia thleng nili chungin noi ni an thalman ani Military Council ten sual nei lo mipui sangkhale paruk thatto February ni khat atanga August ni sompariat thleng khan min aunglea kai suai sipai te hian sualna nei lo mipui sangkhale paruk an tha to thu political prison poll AAPP chuan thu chua atarlang heng an mi tha tak mi sangkhale paruk hi Lisa mumai ania hei a hian an tamjok an rin thu AAPP chuan asoibok AAPP in achin sia dan chuan February ni khatatanga August ni somparia thlenga mana an hren tak zongjong mi sanga zasari somthum zinga mi zani somnga panga te hi thu boy ortira zel tan tir anni heng lung in tang te zinga hian kum somparia hnoilam no pangpani tiamin mi somhni paruk te hi thi tura an chung thu rel anni man tura thupek warrants chwa to zinga mi sangkha zakwa somriat pali an tlan bawa heng zinga hian thi tura an chung thu rel mi somthum pakwa le thu boy ortir tur mi za sompariat an oman rin thu le thi tura an chung thu rel zongjong mi somruk panga an ni to thu hriat ani ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thak theite chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye